Siyabonga kakhulu ngomuntu omuhle ngokuthi namhlanje uzosebenzisa sikhulumezi ngicela nidolekela namhlanje sebenzisa sikhulumezi namhlanje usebenzisa sikhulumezi siyabingelela siyathanda siyabingelela siyathanda futhi la sibingelela last week sizobingelela khona la desifana last week uMateyu 14 ayibese 14 verse 1 namhlanje sifunda 31 deity no deity asiphakamise namakhanda ngicebisa nje mntanazi ngicebisa kakuso uke wabona umuntu alimala phambi kwakho nje wambona umuntu afa kusama sisho kufa kufa ngifuna into but wambona umuntu alimala phambi kwakho nje kwesisikhathi kukhona uzokhuluma kodwa akukhethe ukuthi ungakhuluma siphile isikhathi esinjalo abantu bafa sibakhuluma manje singasho indawo asakhuzeki asakhuzane futhi asakhuzeki asakhuzane zonke lezi zinto esizibona zishaya ngapha zishaya ngapha inkinga sibancane sesifuna ukukhuzwa sibancane sinadelele ini ukukhuzwa iningi lethu asafuna ukukhuzwa iningi lethu asafuna ukwenzani asafuna ukukhuzwa balimala abantwana bethu onke malanga bayafa ngokwempilo ukuhamba bayahamba mara bayafa ngokwempilo asakho ukubakhuza umuntu uyabakhuza basho soduba basho zokwala neswazi basho lokho nalokho bese uhoxisa lamagama ukuthi unjani ukhuza iyaJakobe chapter 5 verse 8 sibonga uNkulunkulu usaphingelela njalo siyabonga uVikazi izolo benitshala obesitshala babesikhona ncane futhi benitshala besitshala benitshala hlolo sabo kusho Vilakazi siyabonga ukuthi khona bokade benitshala lesabo bagulela izihlobo zabo uNkulunkulu akavela abeyinkosi akavela abeyinkosi ngiyacela masiphuma la sihambe siyo umthandazo emndenini wakandinisa lapha ngase ezweni ethanda uJesu akakukhuzeli ukuthi akwenze ube namahloni noma what is to shame if it's not in says
That is to shame. That is to shame. To shame. I am ashamed. Uma ngenza into lo to shame you. Uzwelo. No. Nyana. Wenzani? So wenzani lo? Okay, uJesu akakhuze ukuphoxa. Ngiyabonga. uJesu uyavunyelwa ukukhuze ukuphoxa. uJesu akakhuzeli kwenzani? Ngeke avunyelwa ukukhuza ukuphoxa. Ihierarchy ithi uJesu ithi kulandela ubani? Uqala uJesu kulandela ubani? Ihierarchy yomndeni, afuna umndeni. Kuba uJesu kube ubani? Okay. So uJesu umekhuza ubaba kukhona ungahambi kahle kamkhuzeli umphoxa ngithi. So kusho ukuthi ubaba umekhuza umama, ubaba onoJesu akamkhuzeli ukuthini? Kanjalo nomama umeya labantwana umama noJesu akabakhuzeli ukuthini? Baphoxe. Iyazokala futhi siqale phansi. uJesu, ubaba, umama yini? Abantwana noma ibandla sesithi ibandla. So ubaba onoJesu noma uJesu akhuza ubaba unhloko akamkhuzeli umphoxa. Ubaba akhuza umndeni akakhuzeli kwenza njani na uphoxa, but ufuna wenza njani uphumelele. But namhlanje sesigabeni lapho nasakhuzana. Asisakhuzana namuhla. Nokhuzwayo uzwa ngathi uyaphoxeka. Uvele wangiphoxa phambi kwabantu. Asafuna ukukhuzwa. Bakusibuyile. Asafuna ukukhuzwa. Bayafa abantu. Ukhetha ukuthi uvala umlomo. Uzothi ukhubile. Mara uyambona uyafa. Uyambona uyabhubha. Uzothi ukhubile. Uvala umlomo. Uthule. Kube uthando ungaphelele. Ngoba uthando lweqiniso alibiyeke okubi kwenzeka lingakhuzi. Kodwa uthando lamanga lenza nini? Sichazele legama. Uthando lumazelwe eqiniso njani na? Akusho lutho. Likhambatha amanga. Sibele ngeSwazi. Thina namhlanje ukhuluma isiPutukezi. Sibele ngeSwazi. Uthando lungaseqiniso lufihla amanga. Lwenza into engaseqiniso ngasiba yini? Ngihlale nawe ngisakutshela ukuthi awenzi kahle. Awenzi kahle. Nawe usakuthi ngifundisa awenzi kahle. Inkosi yakho uzokwada. Ungiyeke iqhubeke ngife. Manje siyaphikisana manje sengifile. Uyangibona ukuthi ngiyafa. Una inkinga futhi. Usaba wenzani? Ukungitshela ini? Qiniso. Asincode kaPeter, indaba inoPeter noJesu. Ayikho ngathi kakhulu. Usithulele kaJakobe chapter 5. U19 nesho. Omunye sibambele izaga. Ufuna sibambele lo ebekhulu simanzile izaga 27 verse 5. Ngifuna siqale kule ekaJakobe 19 verse 20. Sorry, chapter 5. Sorry. Jacob chapter 5, 19 to 20. Bazalwane bami. Okay. Nangabe lomunye emkhathini weneduka eqinisweni. Bese lomunye uyambuyisa. Yadini ukuthi lo lokuyise sone kwedukeni kwaso uyawusinzisa umphefumulo wasekufeni. Asibekele ntondo letinyenti. Lo obuyise isone edukeni kwaso wenzani? Uyawusindisa ini umphefumulo wakhe aphinde asibekele izone enjani eyiningi. Kusho ukuthi uma
ngala noma ungumuthi mfundisi la uhambe kahle usindisa ini umphefumulo wakho mari thina naturally siyathula konakala mari sithi sindisa umphefumulo wethu uthi ngcono ngithule ukuze ngingabi nomsindo ungcono ngithule ukuze ngingabi nani when we tell ukuthi wenza kube nokuthula but in reality akubi nokuthula ngoba uyazi ukuthi after a day 2 days 3 days 4 days uyafa no mara usho ukuthi ufuna kube nokuthula okungenaqiniso kodwa uyathi ukufa but ufuna kube nani kube nokuthula hayi ufuna kube nokuthula ngosami ningaxabani mara uyabuyela uyafa unothi ilungiso lendaba ayikho siyeke mara umshayi uyafa uma kumshayi umsebenzi uyaphela uma kumsebenzi ibanda liyaphela uma kuyibanda ngoba kunento esifuna ukwenza njani kuloko esimbambathela asifuna ukuyikhuluma ngcono sezinjani ngcono sabakwatisi hayi nangikwatisa kushuthi isikwa ngesisithole kusasekuseni mara umntwana uyafa nizosida mara sesikhashana kuzojabulisa mara wani okwesikhashana kuba kunaqiniso phakathi Izaga 27 siyandalela bese sihamba semakhaya 27 verse 5 verse 6 Izaga 27 5 verse 6 namhlanje kokwami uthi ngikhuluma sikhuluma ngezijwayelo kunjani amakhaya afa nje siyasaba ukuthi noma siyasaba ukukhuza nalabo abakhuzwa kubona ngathi bayahlazeka azathi marumazi umtshelelo phambi kwabantu maruona phambi kwabantu yena abone khonini mara afuna ukutshela phambi kwabantu ukuthi uyona asungazi wangabalindanga bahamba ke wasale wathi uthi uyona mara wena ukwenze bekhona mara ngifuna bayeke bahambe noma sebehambile abazi ukuthi kangobeni bakangobeni umntwana uyakhuzwa ngithi angithi bahambile ke noma ngakhuza ngeke basazo banjani sebahambile sesikhuza sobabili mara umqondo uthi ibune liyakhale la abantwana bakhona abafundise ngakane nini umzekelo why baze bethi noma wakonvelo wathi ungasho lutho why angikhuzana but uma ngimkhuza ubona bathi ngiyamhlaza uthi kuba yekile bahamba salokhuza ngelist sileso sigaba sempilo uthula ubuke mara bathula uyawabona abangena ICU ababantu lo seseduze nasewadini ba-admit manje spiritually sekufuna uthule for peace mara uyabona badoksa amafomu akho ukuthi lo esibhedlela ambulance izomthatha nasidala babele lonke sesizwe nankulunkulu Izaga 27 verse 5 and 6 Kuxona uvele umuntu umthethise kukhanye okay nekumiyekela ungamthethisi ngesizathu sekuthi uyamthanda Kuxona umthethisa umuntu kunjani na ucabusi awuzwani noma uhambisana nenjani na embi noma engasikazi kunokuthi uzenzise thina nkanise lapho iningi leso sesiyazenzisa uyazwayo asekho kuma position yethu noma excel party uma excel position ngobaba kuyafana ufuna uexcel position yakho ngobani kuba ubaba base mawuthi kunenkinga siyasheka kancane noma senza kahle mara sekho position sesiyenza nje noma nenza kancane but akasekho uphi na position ithi ubaba nenze njani akathobeke so noma umenza nende uma sathobeka you are not in the position
noma abantu ungenza konke uma ungenathando we are not in a position mara wenza kahle konke kuhle futhi sifundele futhi 6 Philippians 5 kungcono uvele umuntu umthethise kukhanye nakumiyekela ungamthethisi ngesizathu sekuthi uyamthanda bangakho sithi siyabathanda sibayeka nezinto abazenzayo zendalo ngiyayithanda ingane zami kodwa siyabayeka baqhubeke nempilo engasemnandi phambi kwaNkulunkulu siyabayeka sithi senza ukuthula kanti asenza ukuthula sithi senza ini na ukuthula kanti akunakuthula omunye mhlawumbe sebheka ukuthi hawu sengilindele ukuthi ahambe ubehamba uyavuma ukuthi uyahamba kuyimpilo lokho sempilo kanti u-wrong yini na u-wrong mhathi wenzeka abasilungisi angithi siyaqhubeka nempilo but ingozi yathi kuphi siyaqhubeka sihambe sengiyamazi wenza kanjani ngifuna ukutshela ngijabulisa ukuthi sahambisana mara ngaphakathi angisabethembi futhi waye ngakamtshela iqiniso angeke ngimethembe ngoba iqiniso njani angakamtsheli noma ngamtshela uzokwata so ngeke samtshela iqiniso sekufuna ngitshela izinto ezomjabulisa awuyayishaya mkhathi uyayishaya awuyayishaya siyakhohlisana liyafa ibandla ayafa amakhaya iyafa imindeni why asafuni ukukhuluma iqiniso eyintweni eziningi esiphila kuzo asafuni kodwa indaba ekuphi ikuKristu angeke sikwenze lokhu singekho kuKristu funa uqala inhloko ibambelele kubani kuKristu kulandela umzali omama abambelele kubani na kuKristu nabantwana kanjani but singababi kuKristu angeke konke lokhu kwenzeke ufuna ube nendlela yokujabulisana kodwa siyakuphi siyekubisweni 14 verse 31 14 verse 31 sibukizwe 14 verse 31 Basinyane Jesu welula sandla sakhe kodwa wathi kube 14 verse 8 kodwa wathi kube abone umoya ukuthi unemandla wesaba asaqhwila wakhala wathi Nkosi msindise masinyane Jesu welula sandla sakhe wambamba wathi maye kukholwa kwakho kunqane bo ungathintelani Student in the first. Basinyane Jesu welula sandla sakhe wambamba wathi maye kukholwa kwakho kunqane bo ungathintelani Asilunguze kuLuke chapter 19 verse 10. Ngiyacela sisele lokugcina. Okanye chapter 19 verse 10. Phela indvodzana yemuntu itewufuna nekusindzisa lokulahlekile Phela indodana yomuntu izofuna lokwenza kanjani na nokusindisa okunjani okulahlekile asisigabeni sempilo kaPhethro angithi uyahamba phezu kwamanzi ucele kubani uJesu angithi ucele kubani ukuthi uphitha Jesu uma kuuwe shono nami ngiyenze njani na ngabe ucelile yinhle ucelile athi angahamba iziBhayibheli bese susa ini na amehlo kubani kuJesu aqale bese njani uyazi uma ezilalisa iBhayibheli ke kwanele wabona ukuthi hey isimo sibi kuyafikwa la wangathula athi
thina ngoFriday bayazi wenza njani wangathula thina siyathula bonakala siyathula bonakala okay uma ke angathuli ukuthi Jesu njani na ngisindise uthi lokho nasifike khona manje uthi uzele ukuthi wenze njani konke okulahlekile kunjani kusindiswe so siyalahleka empilweni ngezathu ezahlukahlukene siyalahleka uqiniso lelo so uJesu bekhuluma noPeter bese uPeter uyaqala ukulisanda wenza njani na umnika usizo alifunayo uma eqeda umnika usizo usekumthethisa noma ke umyala ngendaba yani yokukholwa okunjani okuncane uJesu uthi bheka mina usisizo zakho zinjani ziqhubeke uPeter akafabheka uJesu ubhekiswa akasabheka ubani uJesu ubhekiswa kanti uJesu umlungiselela ikusasa hambe encwadini yeZenzo chapter 2 uya ku-38 kuya 41 ubheka umsebenzi omuhle owenziwa uPeter owake wakhuzwa uJesu engenzi kahle inikeze safuna ukuzwa elisilungisa uma abantwana abancane sibalungiselela ini ikusasa ubheka ukuthi lo umholi wakusasa lo kunezinto ofuna azenze kunezinto afuna njani na angazenzi in one night Peter washumayela more than 3,000 yabantu baphenduka bayaNkulunkulu but uma simthola ngalena sifunda khona ku14 uJesu uyakhuza uzakaqhubeki nani nempilo engabi ezomenza ngakho njani okade kusasa namhlanje sifuna ukukhuzwa sibe abobaba abaright kusasa asafuna ukukhuzwa sibe abobaba abanjani abaright kusasa asiyeke amalungelo abanikazi bayabakhuluma ngayo sikhuluma ngezo ngoba lamalungelo awalaphi ekhaya amanye wabuka bazalwane amanye wabuka angikhulumi lapho amanye wabuka ayalibhidisa ikhaya ayalibhidisa ikhaya alibhidise left and right sithi amalungelo wayasakhuzana ilungelo lami la khuluma ngomndeni obuke bani obuke Jesu ngisho ukuthi bese kuyalinyaza la cha sikhuluma ngomndeni obuke bani na kuJesu kuzo zonke izinto zawo wafaka ilungelo kuyaboshakala zihambe kuseni ingane zethu zibuye kusasa kuseni 1 2 3 sekonakele 1 2 3 khona balimazane 1 2 3 sekuvelele khona lokho ya why asena manje njengabazali ukukhuza uma sikhuza ngase siyamhlaza uma sikhuza kuvuka lokho bese uma uJesu ke asikhulume ke asike sithi wena uJesu manje isikhathi samanje uwe uJesu bangaka uPeter okubayekile babahamba namanzi ngendlela mina nawe senza ngakhona umfundisi wami ngendlela senza ngakhona bangaka boPeter sibayekile bahamba namanzi sibabona bekhala futhi sibezwe why angifuni bangibuke kabi angifuni bathi ngumfundisi omkhulu angifuni bathi babonjani na omkhulu ngiyahlala ngiyabuka uyacwila kuma siqeda lonto sibiza ukuthi uthando akusilo bese ke laba abathatha amazwi kuJesu bayalimala mfundisi ngoba lento afuna yenze uyayazi iproblem ayenzeki la khona sekulimala wena manje ngoba inkinzo njani uyayazi nafuna yenzeke iproblem la ukhona alisaphileli iqiniso wavuma uPeter ukukhuzwa uJesu angithi bephumele esikebheni bebekhona abanye abafundi wavuma ukukhuzwa uJesu eBhayibhelini wagibela naye esikebheni sekubambeke isandla banele bagibela umoya wenze njani wathula namhlanje sinemoya emathuli ngoba siyaqhubeka noma uJesu asikhuza sifuna ukukhuzeka okanye singena sesikwatile bamatsheke singena sesikwatile singena sesikwatile that's why le moya ithuli
singena sesikwatile kwezinye izinto. Asinawo umoya wokuthobeka, asinawo umoya wokukhuzana, asinawo umoya ukuthi uJesu lo ongqalisi nomphelelisi wakho. Angimniki ithuba ukuthi abuse phezulu impilo yami. Cha, sikwenzi lokho. Abanye sinendlela zethu. Uma usibona ukuthi uyabiza bona amathisi akho ukuthi uphuma kanjani, awummemezi uJesu. Basi namhlanje sendabeni yokufundisana. Indaba yani ukuze uphuma la ngomnyango sibe impilo engcono. Asisakhona ukukhuzana. Asisakhona ukukhuzana. Basi ngesizulu kaMpunzi idlumini. Usuvela uflathele ngathi awuboni ivilakazi. Bathi uyabona kwenzakalani. Ulala ngathi awuzwa. Kodwa umsindo wokukhala kwabaminza uyawuzwa. Sekufuna ukukhuphule kancane umsakazo uzokhona ukuthola ubuthongo. Ukhohlwe yilabo abaminzayo bathi uyabezwa. Uyabezwa bayakhala. Umuntu athi uyamkhuza futhi umzwe kahle ukuthi beminza. Uthi ungaseqhubeki ngale ndlela. Akubi njalo. Why? Asinayo uKristu kithi. Asimfuni uKristu kithi, asimfuni. Bese kuyamangaza last time ucheck bathi 93.something% yabahlali noma yabantu abase-South Africa bangamakhono. Mara bese uyabuka ukuthi kanti ubani lo support yonke lemithetho ebulala amakhaya. Yonke le nto ukuthi abantwana bethu bengezwe namhlanje ubaba lokufuna isupport ngoba phela sonke uvela ukuthini Mthobeni singamakhono. Kanti ubani lo support lezi isitha size nawo wonke ama-tricks ezo sifuna support, but deep down part, deep down noma sebenza deep down siyazi ukuthi siyafa. Sekuthi nje sengimane ngenzela ukuthi ngibone ingane zami sezinjani na zidle, manje uyazi ukuthi zidla ukufa. Kuyokusiza ngani ukuzuza izwe? Sinayo le nkululeko, but deep down siyabona ukuthi kuyafiwa and kuyamoshakala. Inkinga izwi ukuthi stop alikho. Noma likhona there is an offense. Kanti uJesu akakukhuzeli usakuhlambalazi. Wayezele khona ukuthi ukulahlele kunjani na kubuyiswe and esinjani sisindi inhloso ukuthi sisindiswe. But cha, siyafa ingane zethu iyahibanda bafa komakhelwane konke lokhu nawe uyabona ukuthi uyakwazi uyakubona, mara usenalo izwi njengomzali lokukhuza. Njengomzali izwi lokukhuza awusenalo. Still awufuni ukubiza uJesu. Still awufuni ukubiza uJesu. Uthi ngumzali kwangumzali, but ingelithi abantwana bami sengiyibona mina kufuna ngithi mama kuphi. Abanye kuba njalo. Umqhamukuzwa lokubana khuluma nomama noma nobaba uzoba nesho ukuthi uma la ekhaya ukuthi khona kwakise umuntu irelo yabokusisa kusiya. Umama uyena. Why uthole ufuna kube nokuthula bathi ngaphakathi imali. Athole ezenzela nezikweletu ukuze umntwana ajabule bathi ngaphakathi. Kusena mama kusena baba. Ngaphakathi akasekho umzali. Usenzela lo usakujabulisa. Qhubeka ngibulala. Qhubeka uthwile. Qhubeka udrawne. Avale kamereni makuvale kamereni zakhe inyembezi. Uyisho ukuthi ingane yami iyalimala ngiyayibona. Base siphila impilo lokuthi angisakhona ukuza. Ukuze sikwelele ngaphesheya angithule. Uyolapha icebo lethu ngolusuku, uyolapha sithukela ngolusuku. Le mpilo isemnandi, manje siyaphila sonke. Why? Sifuna kube nokuthula okungenaqiniso. Kuba kanjani? So uJesu akaze nami uzohlambalaza.
indaba ilapha akakazeli uzosihlambalaza. Sekumanje ngoba siyidlanzana ukuthi uma singathi asibuyele kuJesu. Asibuyele kubani? Siyidlanzana. Kodwa ikhona imindeni engajabula la. Nethi sibe nomqondo wokubuyela kubani? Nithi sibuyele kuJesu. Uma usuyexcel kakhulu position yakho, zitshele umphazuzane manje. Sekubexcel kakhulu manje position akuseyami noma ke manje ileke excela kulo. Noma usuyijwayele uma siya kule position. Jesu wenza the order. Wathi Peter, why uncane yangaka? Wamsiza ngoba wavuselela ini ukholo lwakhe. Wakhona uphila hambe phezu kwamanzi noJesu. That's why simthole nzima ngale incwadi yezenzo. Uke walalela ngololusuku. Kuthi awuhambi ukholo lomncane uqhubeke ngempilo ukholo njani na lomncane. That's why ngale awuna more than 3,000 in one night. Uyazi ukubaleka kokubuka bani na kuJesu. Thina cha siyabamba ngisho mphathi usiqhubeka sibabathele. But namhlanje sizokhulela. Osisiza. Thina abantwana bethu, thina bomakhelwane bethu, thina sisebenza nabo. Ngoba la simsebenzini kuyenzeka sesenzele ukuthi sinjani na sithole ubuholi bakupheka inyanga. But in reality iqiniso alikho. Alikho nakhona. But khona la siyakhona bathi ukuthi amehlo ethu siwabukise kubani na kuJesu Kristu ngoba sifuna uJesu Kristu. Kuliqiniso ukuthi gogo 70 years ago besingekho uqiniso. Basindlela ukuphila. Akufuneki ishintshe leshintshe ngayo gogo. Akufuneki ufuna ukhona ugogo bazukulu bakulokho akusikho. Bathi sisakhona namhlanje. Sibanika ukudla sikwazi ukuthi kuyababulala. Ngoba sifuna kube nani? Kube nokuthula. Mara uvala umnyango wena uyathula. Wena awunani? Baza kubatshela bathi hayi uya understand. But deep down you understand. The pain is why I understand. Bantwana bethu siyathanda, umndeni wethu siyathanda. Asibuyeleni kuKristu. Asikhaleni ubani? Siyazika bazalwane, siyaphinza. Asikhona ukukhala abanye futhi abafuni noma bayinda bayani na yokufundiswa nokukhuzwa. Ufuna ukukhuzwa kuze kube uKristu awusize nama ngisize ngalikhulumi kakhulu bese hlula mina. Asibuye ukugcina ke lapha kumaHebrew chapter 12 verse 6. So bese siyakhuleka. Umhlabelelo omdala uthi ngiyamthanda Jesu wenzani? Wakhulula ini? Masinamhlanje ngawukhulula. Hebrew 12 verse 6. Verse 6. Ngoba inkosi yabayala lebathandzako ibajezise labo labemukeleka kuyo njengemadvodzana. Ngoba inkosi yabayala lebathandzako ibajezise labo labemukeleka kuyo njengemadvodzana. Inkosi yabayala enjani na? Ebathandayo. Asigijime futhi. Sobuka edo ngoba seRoma chapter 12 asamsofuna 6 lapha nezileka noyile futhi 12 ngoba sifuna no 6 ngoba seRoma chapter 12 6 akuya ku 9 sesibhekile bazalwane mabele sesibhekile kuya ku 8 9 ngoba seRoma chapter 12 ngakho kufanele sisebenzise tipho tethu letehlukene ngekwemusa
lesinikwe wona. Nakusekuprofetha asisebenzise ekwesilinganiso sokukholwa kwethu. Nakusenkonzweni yemsebenzi asitinikele kuyo. Umfundisi akasebenzise isipho sakhe ekufundiseni. Lonesipho sekukhuthaza labanye akabakhuthade. Lo wabako akwende ekungakhethi. Lo ngumholi ahole nesineke. Lo nesihawu akasende ngokujabula. Sifundele futhi. Ngakho kufanele sisebenzise izipho zethu letehlukene ngokwemusa lesinikwe wona. Nakusekuprofetha asisebenzise ngokwesilinganiso sekukholwa kwethu. Nakusenkonzweni yemsebenzi asitinikele kuyo. Umfundisi akasebenzise isipho sakhe ekufundiseni. Lonesipho sekukhuthaza labanye akabakhuthade. Lo wabako akwende ekungakhethi. Lo ngumholi ahole nesineke. Lo nesihawu akasende ngokujabula. Angisiza ukuhole ngani na ngesineke. Uhole ngani? Nawe uphiwe khona kwenze. Wenze lokho uphiwe khona wenze njani na? Siyamthanda abazalwane kakhulu. Ukubula ipholisa endinga ukuphwana. Angisize noma sisize la sifuna khona. Asiyale nala kufuna siyale khona. Abuyisele imindeni yethu ayiphumusa ibuthano kabusha. Akekho ukulisiza ngaphandle kwakho. Asumhlabele ipheli igama esingasebenzisa. Athi alikho. Ngiyanusa, ngiyazi akusinkonzo elula. Asinciphise ukungalathela ngoba kuyasilimaza. Asinciphise kanjani? Ngoba kuyasilimaza. And kuyabalimaza nalabo esingafuna ukubatshela futhi iqiniso. Bese mfundisi wami after 3 months, 5 years, if it's 5 years, 2 years, if it's 2 years. Uthi ngasho, ngabe ngabona. Kusho ukuthi umbonile umuntu enze njani na? Umbonile kalimani. But wakwenza njani? Uma eselimele uthi ngavele nga. Omunye athi ngasho. Akusizi lokho. Ithi incwadi kaJakobe chapter 5 verse 19. Akusizi lokuthula. Bilakazi down the line besisithi na umuyaza athi akhetha ukuthula mina kodwa umuntu efuna yalemali omunye umndeni yakhe omunye umntwana uyalimala futhi uma sikhuluma abantwana asibuyeni lezi ngabantwana kusasa lo mntwana onayo ufisa abe nokulingana angithi. So ungakhuza abanye abantwana uzothola ngokulingana. Abela surprise. Akhambe selesayini nomsayini wabafesa. Verse 19. Jakobe chapter 5 verse 19. Bazalwane bami, nangabe lomunye emkhathalweni eduka eqinisweni bese lomunye yambuyisa yadini ukuthi lo buyise soni ekwedukeni kwaso uyawusindisa umphefumulo wase kufeni asibekele intono letinyenti. Asibone inhloso ukuthi sibuyi sikhulekele usinisele. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sibonga siyithiyana.
nathi ukuze singabuyiseki nathi siyasifaka sandla ngokhoza labanye abakutsheli ngoba bayakwazi ukuthi umuntu react kanjani. That's why lesinye isikhathi bagcina sebakuyekela ngoba basaba le reaction yakho loyena after sebakutsheli sebadecide ukuphila nawe kunjalo because bayakwazi ukuthi i-reaction yakho into kanjani. Kanti iBhayibheli lithi ukubuyisa umuntu odukako kusuke usindise umphefumulo wakhe. Ngamanye amagama la sikhona khona sonke siyenza kwento right la sikubuyiswa khona live laNkulunkulu ukuze umphefumulo wethu ungaduki. Haleluya. Sivala amehlo. Baba, egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga amandla wonke uNkulunkulu wethu. Sibonga somandla kuyalwa live lakho amandla wonke. Sibonga somandla ukubuyisa uNkulunkulu wethu umphefumulo wethu elive lakho amandla wonke nelinamandla. Siyaphila uNkulunkulu wethu namuhla ngenxa somandla yelive lakho njengoba ushilo amandla wonke somandla kuyiqiniso uNkulunkulu wethu uthi angeke somandla siphile ngesikwa sodwa kepha nangelive uNkulunkulu elivela kuwe. Umphefumulo wethu somandla uyaphila, umphefumulo wethu somandla uyasenziswa ekubhujisweni amandla wonke ngelive lakho somandla lelisiyala njalo ngelive lakho uNkulunkulu wethu lelisiyala mihla ngemalanga. Sibonga uNkulunkulu wethu kuyalwa amandla wonke live lakho lelinamandla. Maye uNkulunkulu wethu sanenhlanhla namhlanje yokuyalwa somandla live lakho lokubuyiswa somandla live lakho lapho somandla siduka khona endleleni lapho somandla umphefumulo wethu usuka khona kuwe amandla wonke. Wena uNkulunkulu wethu namhlanje uyasibuyisa. Siyabonga amandla wonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ubuyiswa somandla live lakho ulandzwa somandla lasiduke khona silandzwa somandla ngelive lakho. Siyabonga amandla wonke egameni lasegazini likaJesu waseNazaretha. Ngathi live lakho somandla namhlanje lingathola somandla indzawo etinhlitweni tethu lisikhumbuze somandla njalo. Somandla sende uNkulunkulu wethu somandla singakucabeli kuyalwa kepha somandla sivume kuyalwa ngoba somandla kuyebe kwethu siyawusizisa somandla ekubhujisweni amandla wonke kanye nasekuthukeni uNkulunkulu wethu. Siyabonga amandla wonke ukuthi wena somandla uyacabana nathi. Siyabonga amandla wonke ukuthi wena somandla uyasithatha yingakho uNkulunkulu wethu uyasiyala ushilo somandla evini lakho ukuthi uNkulunkulu wethu uma somandla sibayala labadukako amandla wonke sisuke sisindisa umphefumulo. Ngakho uNkulunkulu wethu siyavuma ukuthi usiyale ngelive lakho egameni nasegazini likaJesu. Siyalimukela uNkulunkulu wethu live lakho kuyalwa somandla live lakho. Siyabonga amandla wonke in Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla nangempela somandla uyasithatha ngoba akekho somandla lokuyala abe uNkulunkulu angamthathi. Wena somandla usiyala ngoba uyasithatha. Siyabonga uNkulunkulu wethu uthandwa nguwe nokuyalwa somandla ngokuyalwa lokungiko ngekuyalwa somandla lokuliqiniso. Siyabonga amandla wonke senzisa somandla imiphefumulo yethu ngelive lakho amandla wonke. Uyisa somandla bonke labadukile ngelive lakho uNkulunkulu wethu. Uyisa somandla umphefumulo wethu njengoba ushilo somandla evini lakho kuthi ucalekisiwe lo mphefumulo wakhe usuka kuwe. uNkulunkulu wethu siyabonga namhlanje somandla emini kuthi wena uyabuyisa umphefumulo wethu egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga namandla wonke in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
Siyabonga. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi. Amen. Usicelile mfundisi ukuthi ngasiphuma la cela singanzinisi. Ngabonga ngicela 10 minutes. Udoba right sidoba sesicedzile egameni likaJesu ngoba ekhathini kwekuvika sibekhona sonke. Asiye bazalwane thina lesikhona ukusilayishana. Kulaba nelincola abadzala kuphela nabancane batosana kulesuku badova badla yona sigijime sila phakanzelisa laba kabhebe lephevi njelela ekhathini kabhebe abanyana kancane sesifikile. So siyacela kakhulu abanawo bakuphethe bayima kunganzini ababhale njalo sende njalo sende kahle ukuze nathi sithomelelwa kahle sibuyisela musa. May the grace of our Lord Jesus Christ